أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، musidɓe julɓe tedduɓe, haray mi salmini on salminago islam ka kikiɗe ɗo. haray miɗo lando si hiɗon e jam menen le alhamdulillahi rabbil alamina meɗen e jam. haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala o waba e ta'un nawnare jippinde aduna on. yo Allah subhanahu wa ta'ala ittunde e hoore jama on, amin ya rabbal alamin. haray si ɗum feƴƴi eɗen ɓeyda andintingol toujours inchallah. haray ko hande kikiɗe ɗo woni premier jemma e jemmaji 10 sakkitori ɗin ka sumaye. kono haray hina fi ɗum ɗon falɗe yewtude en andintin tun ɗum ɗon ɗe ka fuɗɗode yewtere meɗen ɗo inchallahu taala. haray yewtere meɗen nden hande haray ko fi piiji 12 ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yewti en fi muɗum. e hadis mo anduɗa ko Abdullah ibn Umar woni ko filli hadis selluɗo. Sheikhna al-Albani rahimahullahu ta'ala ɓe maaki hadis on himo selli. haray wa kazalika fillanike en hadis on kadi karamokojo meɗen molanaɗo ka deftere wiyeten nden aljami'u as-sahih. wa kazalika hadis on himo ari kadi ka deftere imam Tabrani ka kabir. haray ko non ko o hadis ɗo yewti fimo ko fi piiji 3 ɗi tawata ɗin ɗon ko halkayɗi neɗɗo. so fijiri jokkugol ɗin ɗon o halkoto few. e fi piiji 3 tawayɗi ɗin ɗon ko dandayɗi neɗɗo. ɗin ɗon ɗi danday neɗɗo on. e piiji 3 tawayɗi ɗin ɗon ko ɓantayɗi darjaji neɗɗo on. kañumma e piiji 3 tawayɗi ɗin ɗon ko waɗanayɗi neɗɗo on kaffara, ma wonanayɗi mo kaffara. ko honɗum won ɗum tawaɗi wonay sabu junubaji makko ɗin monte. haray ko fiiɗi piiji ɗo wonɗen e yewtude. haray hadis on no mi wiri non ko fillani emmo ko Abdullah ibn Umar ko Seydina Abdullah geɗal Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ko jeyaɗo e sahabaɓe mawɓe ɓen, jeyaɗo e hewnoɓe wondugol e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, janga e jungo maɓɓe, heɗitoɓe, ne'itoro nediji ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tindintamo kon. haray on ɗon si fillanike e yewtere la sakka haray yewtere nden ko yewtere sellude. o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki salasun piiji 3 muhlikat ko halkayɗi, wa salasun piiji 3 kadi munjiyat ko dandayɗi. ɓe maaki kamɓe nelaɗo fa ammal munjiyat fuɗɗoren dandayɗi ɗin taw, amma piiji dandayɗi ɗin ɓe maaki fa khashiyatullahi fi sirri wal alani, hulugol Allah gundo e kene. ɗum woni premier de choses. ɗum koko dandata neɗɗo, tawgol hiɗa huli Allah ka gundo, hiɗa huli Allah ka kene. ko honɗum sendi hulugol Allah e gundo e hulugol Allah e kene? hulugol Allah e kene ko neɗɗo wonɗo e ñentinde yimɓe ɓen, berko ɓe huli wo o hula. hulugol Allah e gundo ko neɗɗo tawɗo himo reeni ɗum ɗo ko bone on tigini, o ndaari nano e ñaamo dow ele hay goto rentamo, kanko tun o waccira bone on ɗon fi taguɗo mo. sabu eɗen andi si an arenamo kanko Allah andu kanko himo renuma. ɗum ɗo woni premier de choses ko dandata neɗɗo on. haray ko honɗum hikki ɗon ɓe inni kadi haray
wondema wal qasdu fil ghina wal faqr ko dandata neɗɗo kadi yo hakinɗin ka basalwo ka keɓalwo ko non ɗum faalawiɗe sa heɓi jawdi hita bewirnde wonu neɗɗo newiɗo jippitiɗo sa heɓi kadi basal tawi fus ala ta waco feƴƴintina ɓana yimɓe ɓen okkorema wonu toujours jippitiɗo ko ɗum ɗo woni alqasd mana fandagol waɗugol doy fil ghina foti a heɓo jawdi wal faqr foti a heɓali jawdi a woni baso fo e mum haray ko ya heɓo doy waɗu doy ko ɗum ɗo woni pihun ɗiɗa bunku pihun tammum kun ko honɗum ala adlu fil ghadab war rida neɗɗo yo wonu nunɗuɗo foti non himo seytini foti non himo welti yo taw himo nunɗi ɗiɗo tati woni piiji danda ɗiɗi hulgol Allah kene gundo renagol ko wiyete kon nunɗal ti on tigi no seytini wo si himo welti o kañum ma e hakkinɗinagol ka basal wo ka keɓal wo ɗiɗo tati haray ko ɗiɗo ni asa sallam ɓe maki wondema haray ko ɗiɗo woni danda ɗiɗi amma non halkay ɗiɗin ko honɗum ɓe maki fa shuhhum muta'un nguddan tewtaɗan neɗɗo hara himo wuddi han feƴƴiti par ce que hiɗen mari ka arabe ko wiyete albukhlu nguddan hiɗen mari ko wiyete ashuhhu nguddan jon non ko wiyete ko sendiɗi ɗo ko ashuhhu on ɓe utilise ko wuddugol e hoore ko wuddi kon hara kadi kañum no faala ko yimɓe ɓen kon a okkata kono hiɗa faala ko yimɓe ɓen kon anno wodi woɓɓe ɓe okkata kono ɓe hajaka kadi e ngol goɗɗo ɓen non ko albahil wiyete guddo wuddugol non hara no reeri ɗi kadi ko on ɗo wiyete ashuh ashahih taway ɗo hino wuddi nguddan feƴƴituɗan nguddan andaɗanna a waɗan ɗon nguddan nelaɗo maki ko halkayɗan haray ko hombo hikki ɗon kadi wa hawan muttaba'an e mbeleɗe jokkaɗe tewtagol mbeleɗe an ko kala ka plaisir woni tun ko ɗum haajuma woni e mum no jeeya e mum honɗum neɗɗo tawɗo Allah tawnaymo o sumaye tawnamo ɗe balɗe sappo sakkitore ɗo o wona neɗɗo ɗantoɗo tun neɗɗo puyɗo ha e 10h janngo immo hara juulali hay darde wotere jemma on ɗon ko neɗɗo jokkuɗo mbeleɗe non sina ɗum kala mo nduɗo tawi himo duwa gerde o yaafe haray ndu lewru ɗo no wirɗen non e darsuji feƴƴuɗi ko lewru yaafafuye donc haray neɗɗo ta o wonu jokkuɗo mbeleɗe makko plaisir ji wonki makko tun hara on tigi o fayi donc haray no jeeya mum honɗum kadi ɓe maaki wa ijabul mar'i bi nafsihi neɗɗo on haawagol makko hoore makko faami rewgol Allah kadi ha kañum sikka gayni si a faala a juulay ha honɗum nde andu ko si Allah jaɓi yo tawɗa woni baynal khawfi war raja ɗe jonniti piiji ɗin Allah ko Allah andi so jaɓay e so o jaɓata ma so o jaɓi est ce que bonata ɗoya tawoydemo donc haawagol hoore mum ɗum wattake ma sikkugol kañum no ɓuri yimɓe luttuɓe ɓen donc ɗiɗo tati ko halkayɗi mandito ɗen jokkugol mbeleɗe feƴƴituɗe e haawagol hoore muɗum kañum ma e ko wiyete kon nguddan ɗoftaɗan ɗiɗo tati haray ko honɗi tati nela sallah sallam maki ɗiɗo ko kaffaraji mana ko hoɓɓitayɗi bakkatu ɓe maki ɗiɗo kadi tati wonɗi arde ko ittayɗi bakkatu neɗɗo ha laaɓa kono on ɗum goo on intizaru salati ba'da salah sa juuli tun fana hara hiɗa hebli habbagol alansara kadi ka gaynɗa alansara ɗon hiɗa hebli habbagol futuro ka gaynɗa futuro ɗon hiɗa hebli habbagol geƴe kono on ngol heblagol toujours ko gergol hara wagu ton o feƴƴirali ma few hay segonde hara hiɗa hebli andu am bakkatuma hino yaafede no e hadis goo kanina sallah sallam ɓe maki wondema wagutuji ɗin hakkunde majji ko yaafa fuye bakkatu berko on tigi salligi heɓi yo salligo kadi fi wagutu ɗin mon haray bakkatu makko yaafete on sanga ɗon ɗe donc haray ɗum ɗon koko ittata bakkatu neɗɗo summa honno
isbaghul wudu fil makare salligagol fewndo ka neɗɗo añi salligagol ɗon e subaka hiɗam ɓuuɓi ko bifi sofaza ala ɗum ko wonande wurɓe ka memɓen salligo fewndo ɗo wakkilo mem ha hewte ka julirde andu an on ko a jeyaɗo e yafeteɗo bakkatu muɗum summa hombo kadi hikki ɗon haray wa naqlul aqdami ila al jama'ati eggugol teppe yaha ka jamaji ka julete ton kono on ɗum berko goɗɗo tippata kon teppe o hewtoya ka julirde ɗum ɗo kadi koko wonta sabu neɗɗo on o yaafe bakkatu donc haray mantoɗen ɗiɗo tati kadi wonaɗi sabu neɗɗo on yaafe ɗin yewgol ka julirde julde jama e julugol habbito oya wagutu kañum ma e tammun ɗum honɗum mana timmingol salligi kono har ko fewndo ka salligi on aña ɗon ka subaka ɗiɗo tati ko itta ɗi bakkatu donc tati sakkitori ɗin woni honɗi ɓantay ɗi darja neɗɗo on si wiyama ɓantay darja neɗɗo on ka aljanna tawoya o wonede ho classe ka dow haray ɗum ko honɗum ko tati ko it'amu ta'am ñammingol ñamete okkorgol yimɓe ɓen ɓe ñama ber ko heɓɗa feere wo wa ifsha'u salam e sakugol salminago ɓe yiduɗa o hara a hiwroto ifsha assalam hiwragol yimɓe ɓen e honɗum sakkitorun ɗum wassalatu billeyli wannasu niyam juulugol jemma hara yimɓe ɓen hinoɗani qiyamul layl musidɓe julɓe tedduɓe ande wallahi si goɗɗo woni ɓurowoma juulugol jemma hara o ɓurima a hewtitike mo wo si an kadi a wakkilike wawugol immagol juula jemma donc haray non yaka seede meɗen o hadis ɗo ko timminiri konko ɗum fewnduɗen ni juulugol jemma ko qiyamul layli fewndi haray fewndu ɗo eɗen andi ko sappo sakkitoron ko en ɓeydu wakkilagol haɓɓitoɗen geren inchallah mo kala e men gera o sappo sakkitorɗo wakkilo tawe laylatul qadri yo Allah subhanahu wa ta'ala tawna en laylatul qadri on en toriki Allah en fattiki Allah yo hollu en yo jaɓan en ya rabbal alamin yo Allah taw hara o jaɓani en korka kan yo Allah taw hara nde suuma en maya ɗo hara o ittorani en nde nawnare ɗo ya arhamar rahimin ya rabbal alamin haray mi weltano on accitugol tanji moɗon heɗito darsuji ɗin e partage ugol ɗi mi toro Allah e o sanga ɗo ko suumaye ɗo nela sallam ɓe maki wonde du'a huntiɗo koko jaboto haray ɗen felliti du'aji men ɗin jaboto ko en du'odiran haray mi torki Allah onon taw wonɓe ka ligne ɗo ɓen ni yo Allah huntu haaju mon fi dunya wal akhirah ya rabbal alamin haray kadi kala partage ɗo nde yewtere ɗo kala kande nafi yo Allah sendudu en e makko e baraji ɗin yo Allah subhanahu wa ta'ala okkor e moƴƴere makko nden fi dunya wal akhirah ya arhamar rahimin ya rabbal alamin haray en jango wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآخر